voin hi September ni somni pali sang ni somni pakhat zirtop ni ania Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule tuna chuan Myanmar news te kanon puang le don ani PDF Paul pathum tang rol te wangin Myanmar Sipai Officer te anthin hem hle 74 media new era of Yangon Tarlan danin September ni somni pathum khan Myanmar Sipai Council 44 le 1B in village PDF Colin PDF le Untho PDF te chu Pinlebu Township Katha District Colin Township le ache vela te aningkap na sa hlenin an soya PDF te hian Myanmar Sipai Council Officer telin sipai te an that nuala mi engza chi enge an tha ti chiang taka khriat thaila ni ri lo ma se khriat thai china chuan Myanmar Sipai Council Deputy Commissioner le General pathum te chu an thingei ti an soi sipai te ruang then khat chu drug breach an ti mai hnuaya an let phung din an soya PDF Cooperative Force te hian Myanmar Sipai boral ta teral thuam le sipai dang te na an tlan sia san ral thuam te chu an khom nual nin an soibok PDF tang rual te wanga Myanmar Sipai ho tu te an officer tam takin nun an chan chho tamek mai chu min ong hlaina ril ru ti buai tu le ti mangang tu ani ngei an ringa mi tam tak chuan heti zat sipai general te an thi ta ka wangin an lawm ru hle nin an soibok Myanmar Sipai ten poi soi lo khu an bei le ta khuwa ro san ngalani September ni somni pathum tlai lam khan Myanmar Sipai te chuan ma chi kan village sa lutin nasa takin he khuwa hian beya in tam tak an ti chiani heng poi khoi tu te hi Myanmar Sipai zarual vel nin an soibok veng chumi puite chu then khat manin an soi sana sa hlom hle nin an soya tu na zet zong khuwa hian mi hring mu tur mu mal ponom to lovin khoro sante zinga mi ani ri nin an soi Myanmar Sipai ta na thok tu ain ka phlum Myanmar Sipai Council te ta na thok Saint Thanna Hathin Mandalay City PG Thokan Township a cheng chu September ni somni pathum jing khan ama silai nge in police fence bunker chung Thin Pan Conwat 121 le 56 Street in Kara ain ka phlum nin an soya ma se ama hi minun rong takani wangin mitam takte chuan ama le ama in ka hluman ring lo hle ani ma se Myanmar Sipai Council te chuan mani nun na la angin thu an than tir thung nin an soi PDF kem omna ko mu thin tu dalan pani ka hluman ni September ni somni pathum khan Myanmar Sipai Council Administrator Ujo on kumsomli pasari le Pyosho umbrella team member kumsom ngami te chu an that nin an soi Jo on Sigang region Khin U Township Administrator hian Myanmar Sipai te hena Khin U PDF kem lama voinga lai PDF te omna mun hi lo ko mu to ani heng dalan pani te hi tu te ti nge hriat lo ten an ka phlum ta ani NUG ni ruk chung in ka na sipai za chuang thin mi puilama somthum pathum an thi thu an ta lang September chokar thumna chung lekin Myanmar ram chung in ka na thlenga Myanmar Sipai za chuang thin hliam somthum chuang anom bok thu National Unity Government NUG chuan September ni somni pathum kan thu chu an siamani heti an list lakhi September ni som pali tanga ni somni chunga thil thlenga nia Myanmar ram chung boina le inka na chuka Myanmar Sipai za pakwa thin hliam somthum pali anom thu le mi puila ma thi somthum pathum momin hliam som pakwa nom thu tarlanani Myanmar ram chung inka na hi voiza somni paruk suak to in Yangon le Sigang region a athleng tambera NUG in da nanga inven na di day apuana tangin mi puila matang du aron de pop tu te po an tam zual ni tarlan ani bok Putao district a kumsomruk chuang to te chu Myanmar Sipai ten indo an zirtir Kachin state Putao district a Myanmar Sipai ten KIA le PDF te do tu tan kumsomruk lai upa te thlengin an lam tanga an soma Sipai training an nei tir thu Putao tu chung mi ta chuan DVB an thrilani Khawlan Phu Township Sian Khao based local people army shwai tu ten Sipai training na khon tumin Putao Township No Moon Township le Khawlan Phu Township pa khotin lu chuin thalai an som khoma
thalai le training a tel turan mu zo vak lo wangin kum upato te po an training tir ti hriatani tual chung mi pui army hruai tu ten Putao district Pathuma nikhata arwala training hoi hottumin mi pui te thlema se training du an lo wangin Putao township khwanan phu township lama training hun sonin langai chan me kani kumsang ni somni in thlan puya rawan nam ethnic affairs minister a thantlin u janjoram chuan kumsom rukatanga somsari chuang to te sipai training a tel tir tum chu international military law nen po ain mil lo hlea he thil ti hi kandem takzedani tin a Facebook page sa ata langani tual chung nu pakhat poin kapa thian pa pakhat chu kanpa ne na kumin rualin kumsom riat mi ani to a chu tiang mi sipai training na ko chu ka hrethiam thei to lo ani tin a soiboka he tianga kum upa tar to te sipai nun chanjir tira in kana nor lu tum chu mi puilamin an ei lo hlea Putao lam mi tam tak chuan an FB lama an do dal thu le lungchhiat thlak an ti thuan ta lang lo mani than tlang township pa mithi vui tu om lo wangin ha kha COVID-19 boi pui tu ten an vui liam September ni somni pakhat khan than tlang khopuya mitlem te chawanom to wangin kumsom ruk pakhat mi pitar thi chungchanga vui tu anom lova ha kha township public health care an IDPS management committee hoi hotnain than tlang an vui thu hriatani Peter Boral ta hian fanu pakhat le apasal chau anoma wangin engma anti theilawa than tlang khopui chunga la chena in somvel chau anom to boxia halkha tlom ngai polte an pun taringot ani tin tlom ngai pol mi pakhat chuan a soi than tlang khopuya hian September ni som pariat khan Myanmar Sipai ten ral thuam lianin kho chung an kap chiama chena in som pakuan hal sakpa ka kang thel tura kal pastor pakhat an kap hlumboka kho chung mi puite asang te ran ral tlan hloma mitlem te chau anom to ani Myanmar Sipai te man tok kalimiau tual chung mi pakhat aruang an hal sak Sigang region kalimiau township industry zone uata kumsomlimi u chomin u chu September ni som pali khan manania athi nuwa chung te hriat lavin aruang an hal sak thu hriatani industry zone uata lathin hathok manga e zong thin u chomin u kumsomlimi u suilin le kumsomngami mi pa pakhat tiamin mi pathum te chu Myanmar Sipai ten September ni som pali khan an mana September ni som pariat khan u chomin u chu aborala kholal kal tlangin a chung ten hen an hriat tir thu tual chung mi pakhat chuan a soi athi thu a chung ten an hriat nu hian a vuina hun le pandal hmuna a chung ten mithiruang chu sipai hnen an dila sipai te chuan athi chamani thu an soi hialani u chomin u hian la then ha hi kumsom ni vel thok to in chung ko chomna na manga anu pui le afa pahnia kalsana kalimia wa hian Myanmar Sipai Council ten anman to boral ta hi ani nen mi panga an tling to ani internet man theina tlaniam ramjinga Myanmar tel internet zalen taka man theina omlo mai ba ka internet manawanga man le vok tok omte khovel ram then khatjinga Myanmar le Belarus ram te chu andin mun chiat berle niam bera anom mek thu Freedom House Washington DC democracy le human rights choilar tu pol chuan annual report a anta langti ani Freedom House polin kumsom pakhat kal ta chunga ramsomli pakhata zirchiana tangin kumin hi internet mangtu te bayan to na san chhodan chu record atling ti asoya Myanmar ma hian Myanmar Sipai in thu neina anlak February ni khatatang khan internet ti top personal and private data le technology le telecom lam company then khatatanga ti luina lak chu atirna te po om ti hriatani tun din huna chuan Myanmaram laili le Kachin State Township somvela Myanmar Sipai Council in internet ti top sakin chu mi puilamin an tur me kani anu kharnan thubeng war thlak tak Myanmar lama Mizo unaw tenan je hi en share chuak te ang UNO palai ni in chu na Barmaram hi UNO azom tir sang khazakwa somli pariat kum khan ram somnga pangaten engram ma indo dal na lovin membara an pompui veka Barmaram nena independence murual Israel sarkar ro chu Palestina boina wangin membership ni na voi thum meu athelu nuwa an pom sak chawani
UNO din tir khan ram som nga pakhat chawania tuna chuan ramza somkua pathum lai ni chhotoa khowela ram zongjong hi UNO member an ni tavekmoti mai turani UNO a mani ram sarkara wa palai hranaya miram te anga vote thak theile thu soi theina nei hi apoimo hle maya Myanmar ma po NUG le Burma Sipai Council sarkar paniten rorelai sarkar dik tak din an ni zian tilan theina tur chuan UNO pompui palai anin tir theile theilo chu te khongro pui takani nge yang le dan naran chuan UNO palai tur an pompui tur sarkar chu an khopui ber capital an thunun thenga ya an ram chung khopui sang sang po an rorel an huaya omin dan le thu peken ko ko nga an ram mi te chu an sarkar chu na thunun thei turani ti ani UNO po chuan chu tianga an palai ron tir thu ata hi khoilam jok sarkar hinge pompui tlak jok tur ti thutluk na siam turin committee an dina ti chuan General Assembly a thutluk an siam tir thinani indo pui pani na zo hlim khan khothlang ram le khochak lam ram tam taka politics kalpui du dan policy a inan lo wangin capitalism le communism on lam ram te hi anin then phok maya ani nepna sa hle nge ani hei hi political science zirmi te chuan Cold War tura lam tang ram te in buat saina ni anti hial mai ram pakhat ni thina tangin ram panian then than pha hloma then khat chu ram pakhat atangin ram sang sang tam taka ain then dar bokani entirnan Germany Korea Vietnam Yamin ram le USSR ramangchi te hi ani South Korea North Korea South Yamin North Yamin East Germany West Germany yang chi ram te chu an mani omna ram theu sarkar chu UN palai nei shantirin membership ni na pek ve an ni indo pui pani na zo hlim khan mainland China ram bi ke ro chu tual chung boina chu awanga tlom jok chan changaral tlan formosa rama inkul jok chu UN a China sarkar mingpu in palai nget nei na thuta a kumsang ka zakwa somsari pakhat thlengin UN Security Council a po permanent member hial ani manani kumsang ka zakwa somsari pakhat nulama USSR le China chu policy lama in muthiam lo tana US chuan China nen inrem taka oma du wangin ma lak puita a UNO a mainland China zokhi palai nget nei tir le thein China sarkar mainland ramayo ani theita zokani tun thlengin khowela UNO member la ni lo ram som pakhat lai ala oma chungzinga chuan Taiwan ram hi alang sar berani ome mainland China ram zokin UN pompui ram alo ni ta ka wangin Taiwan ram hi independence ram bangin inchei bol ma se diplomatic palai pa ngai UN a anei hlei theilawa Taiwan thian tharam ten China mit mayan ven rana wangin ram tam takin langsa takin thian tha an siam ngam me ulawani Cold War a zo tak nu USSR ke chiat nuwa ram te naw tam takron ding thar te po chu ram pakhat ni si thunei na in chu pol pani sarkar na chelmek inti ve ten UNO lama palai nei thei turin tuna Myanmar ram boyang thau khan ram hroi tu ziding kan ni jok ti in soi thiam ve in UN palaya tan an pompui tur hi la chiang lo ma se Myanmar mi pui tor na laka kan him theinan chuan Burma Sipai te hi kan theina zon thewa kan lo nuai chimit kha apoimo bermai Sipai zar zo tuma Sipai tranzonga iak thin ho tha chong zel po hi kan nam le kan sa khuate Sipai ho laka kan hum him theilo chuan an ma ni po hi an zu ari nom big lova an ral ve nge yang tin an zia kani ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma hunduam tak in man theinan kan du sakna kan hlana cheu